Lamentablement, avui hem de continuar parlant d'una cosa que hauria d'haver desaparegut del nostre calendari, els 8M, el Dia de la Dona, en què hem de celebrar la igualtat, reclamar el nostre espai. Un espai que aparentment cada vegada està més a prop, però com l'utopia, com més ens acostem, més se'ns allunya. Heteropatriarchy is a reality that has been imposed over the centuries. That is why our unit is so necessary in order to break with the anachronistic patterns and behaviors that have been anchored in time. 평등에 대해 이야기하는 것은 얼마나 어려운 일인지 남성 차별주의에 대한 죄로 허용을 언급하는 것은 무의식적으로 영원히 고정관념을 수용하는 것 같습니다. 여성폭력 피해자들이 그것이 한 사례입니다. Equidade é a necessidade de uma comunicação aberta e honesta para alcançar uma verdadeira liberdade, onde a presença do heteropatriarcado se dilua até desaparecer sem deixar rastro, é fundamental para todos nós e temos de nos unir para superar os desafios que enfrentamos. Kommunikation ist der Schlüssel. Sie ist das Instrument, das es uns ermöglicht, die Erfahrungen der anderen zu verstehen, Brücken über unsere Unterschiede hinwegzubauen und gemeinsam auf eine gerechtere und ausgewogenere Zukunft für uns alle hinzuarbeiten. ومن الأهمية بمكان أن نفهم أن المشاكل الناجمة عن النظام الأبوي المغاير لا تعرف حدودا، فهي تحديات عالمية تؤثر على الناس في كل ركن من أركان العالم بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها، ولكن يمكننا معا أن نتصدى لها. Nous vous invitons à participer à cette conversation pour écouter, comprendre et travailler ensemble à la construction d'un monde où nous avons tous les mêmes chances et les mêmes droits. Pero de verdad, sin ambajes, apoyándonos en nuestras iguales y en los que libran batallas desde el otro lado para reforzar nuestra evolución, reforzándola desde dentro del privilegio que da la masculinidad. L'8 marzo non c'è nulla da festeggiare. Festeggeremo solo quando non dovremo più farlo.